Na ovom video snimku možete pogledati kako mladi nikšićki vatrogasci vježbaju izvlačenje povrijeđene osobe iz zadimljene prostorije. Ova vježba predstavlja važan dio obuke mladih vatrogasaca koji kroz simulaciju stvarnih situacija stiču neophodne vještine za spašavanje života. Izvlačenje povrijeđene osobe iz zadimljene prostorije zahtijeva brzinu, preciznost i timski rad, a mladi vatrogasci iz Nikšića pokazuju izuzetnu spremnost i profesionalizam tokom svake vježbe. Video snimak prikazuje kako se kroz praksu razvijaju refleksi i sigurnost u radu, što je ključno za buduće intervencije. Ovim mladim vatrogascima želimo puno sreće u daljem radu. Neka hrabro savladaju svaku prepreku na obuci i vježbi i ubrzo stanu rame uz rame sa svojim starijim kolegama. Ajde, izađi malo, samo po neki zvuku i stoji. Ovako, vi smo pratite. Vi smo pratite. Vidi, ona mi želimo iz granata da vam izaći. Ajde, Niko, da želi se jako izabljivstvo. Ovo ovdje nisu strofe za ljigave i loše, već za moje što se bore, diskrete heroje. Za obične likove, iskrene i dobre, što ne nameću se mnogo, ali neće da se sklone. Jer kada brod tone uvek prvo pale miševi, a kapetani iskusni na druge će misle. Život zna da bude Titanik, usamljeni izgnani, kad rađaju se titani u nevolji ispravni. Ovo ovdje nisu koske za klince da se lože.